Nalazimo se u Sanadu na buffer zoni. Buffer zone su veoma bitni deo organske proizvodnje zbog toga što služe kao zaštita od kontaminacija sa susednih konvencionalnih parcela, zaštita od vetra, a takođe radimo i na poboljšanju biodiverziteta, dovodeći korisne insekte i ptice koji mogu biti prirodni neprijatelji štetočina na našim parcelama. Trudimo se da uspostavimo model pogodan za velike poljoprivredne proizvođače koji mogu da rade sam proces od sadnje, kasnije do negovanja i održavanja buffer zona mašinskim putem, tako i za manje poljoprivredne proizvođače, gde smo ustanovili da je moguće zasnivanje, sadnja i kasnije održavanje ručno. Svake sezone, osim domaćih sorti koje su karakteristične za naše podneblja, trudimo se da uvrstimo i neke nove, kao i da utvrdimo njihovu održivost kroz naše buffer zone. Ove godine započeli smo projekat agrošumarstva gde se trudimo da pokažemo značaj svih segmenata buffer zona. Osim standardnih stablastih vrsta karakterističnih za naše podneblje, imamo i raznolikost žbunastih vrsta, zeljastog bilja, kao i vrsta poput lešnika koje nam daju proizvod za kasniju upotrebu i prodaju. Ostanite s nama da bismo vas uputili na koji način možete da poboljšate organsku proizvodnju i biodiverzitet kroz buffer zone.